ውዳሴሃ ለእግዝእትነ ማርያም ድንግል ወላዲተ አምላክ ዘይትነበብ በዕለተ ሰሉስ። ይህን መጽሐፍ ቅዱስ ኤፍሬም ደርሶታል፣ ተናግሮታል። ጥንተ ነገሩስ እንደምንድን ነው ቢሉ ቅዱስ ኤፍሬም ያዕቆብ ዘንጽቤን ደቀ መዝሙር ነው። ያዕቆብ ዘንጽቤም ቁጥሩ ከ3 ምዕት ነው። ለአውግዞት አርዮስ ሲሄዱ አስከትለውት ይሄዳል። አርዮስን አውግዘው ሃይማኖት መልሰው ተመልሰው ካደሩበት ቦታ ቅዱስ ኤፍሬም ራእይ ያያል። አምደ ብርሃን ተተክሎ ከምድር እስከ ሰማይ ደርሶ ብርሃኑን በዓለም ሞልቶ ያያል። ራእዩን የገለጽክልኝ ጌታ ደገኛውን ግለጽልኝ ብሎ ለእግዚአብሔር አመልክቷል። ከእግዚአብሔር የተላከ መልአክ መጥቶ በእንደዚህ አይነት ራእይ ያየኸው ባስልዮስ ዘቂሳርያ ነው ብሎታል። ሰኑይ ብሎ ነበርና ሰሉስ አለ። የፍጥረት 3ኛ የምስጋና 2ኛ ቀን ሲል ነው። በዚህም ዕለት እመቤታችን ትመጣለች። አስቀድሞም የብርሃን ድንኳን ይተከላል። የብርሃን ድባብ ይዘረጋል። የብርሃን ዙፋን ይነጸፋል። በዛ ላይ ሁና ሰላም ለከ ኦ ፍቁሬ ኤፍሬም ወፍቁረ ወልድየ ትለዋለች። እሱም ታጥቆ እጅ ነስቶ ይቆማል። ወድሰኒ ትለዋለች። ክርክር በሰኞ ተፈጽሟልና ባርክኒ ይላታል። በረከተ ወልድየ ወሀቡ ወመንፈስ ቅዱስ ይድር በላዕሌከ ትለዋለች። ተባርኮ ምስጋናዋን ይጀምራል። ውዳሴ ዘሰሉስ ውዳሴ በሰሉስ ውዳሴ ለእግዝእትነ ማርያም ድንግል ወላዲተ አምላክ ዘይትነበብ በዕለተ ሰሉስ ቢል አንድ ነው፣ ቃለ ጸሐፊ ነው። እሱ ግን ነገሩን አክሊለ ምክነ ብሎ ያመጣዋል። በዕለተ ሰሉስ የሚነበብ የሚተረጎም የሚጸለይ የቅዱስ ኤፍሬም የደረሰው የእመቤታችን ምስጋና ይህ ነው። In the name of the Father, in the Son, in the Holy Spirit, one God. Amen. Hold my hand, Lord, as you help me to stand in the midst of the raging sea. I call out to you as Peter did, because I feel that I am about to perish. Fear has overtaken my mind. The devil has pierced my heart with the sword of anxiety. Who will save me other than you? One name is worth calling out to other than yours. I know that I still abide in you, because instead of embracing my cross and rejoicing, I long for the burden to be lighter. Instead of giving thanks, I long for afflictions to be removed from me. Do you not see, my dear? All you must do is endure a little while longer, for the afflictions of this age can by no means be compared to the glory of the coming age. Weeping is at night, but joy comes early in the morning. You suffer for a blink of an eye, as the enemy wages a relentless war for your soul, but reap an eternal reward for your long-sufferingness. However, do not be fooled, for it is not God who is afflicting you. My dear soul, the Lord is not a tyrant, and anxiety and fear are not tools used in his plan of salvation. No, this you have brought upon yourself, for you lack the trust in him which vanquishes all anxieties and fear. Is it not written, do not let your hearts be troubled, and do not be afraid? Thus it is because you lean too much on yourself, and you have not offered yourself completely to him, that your mind and heart is troubled. Lord, help me that I might join myself to you completely and wholly. Lord Jesus Christ, Son of God, have mercy on me, a sinner.